Jo guys, non la tele yo parcel kan biar jirpolong neta. Oh itu deh, lah ya parcel kayak guys ya. Kon yang mana lalang nasi. Kon di parcel lo dong paklang thako ke. Jo lah kayak jirpolong dah. Cetong rong lo mana jo lah tuh yo. Siapa pelo biar lo. Nih bali anda lah nih jirpo yo. Oh guys. Kalau dah lo unboxing. Aro lo man dure ahi bol kesle. Udah কইছিলে না হ্যাঁ বলে Jo guys non itu lalong lo jirpo he. Langun thak kaat ko meda. Yo unboxing kan? Hah? Jo lại đó jo. Family unboxing mo ko. Kan lo price ke nih just ke. Price nya. Sek felo nih. Oh nang mana? Lalu bola dek tuh. Jo guys non itu direct tak masih unboxing ke lo jo. Apa sih person kan? Jo. Lamesan namanya. Lah ne aking apa yo? Asul bang lason dat buku. Cek ko. Kon bang lo lagi. Kon. Lasan no ating no. Kali di break Kilo ko. Din hala ni pun kita pre scarpa bang. Mau cek apa yo? Po paklang hinang kolom segala lo guys king apa yo jo. Flipkart aking am lo deh. Langsung to order lah. Jo guys siap dile guys no. Jo. Kalau nang bang kan thế hả? Bento. Bukan nang klang kita mau ada next sisa thang dah. Yo. Tar langsung ke ngop nang leng fit lo. Jo nang les dulu. Kom tar langsung he. Enjoy. Oh. To guys ton pini yo mane cetong prung lo jirpo tumen kolong thapot bang lah yo. Ne bangali asta meni jirpo yo lah lo ke order ko battery ne pe bostu ne la. Anam bang ke 460 la so nam ko pe bostu ne lang hai guys. Lah lo 450 lo. 460 lah guys bang. Pasti pini video pantas kang ton lo. La ke negali ne unboxing paklang lo le lo ne jirpo pot. Pasti pini video pantas kang ton lo next video. See you again.